Balik ta mga kapuso sa GMA Regional TV Live, maghisgotag paugnat sa kusog karong buntaga. Kumusta man ang estado sa sports diri sa nasod? Taliwa gihapon ni atong nasinati nga pandemya unsa may mga programa nga giimplementar sama at sa atong gobyerno kabahin niini labi na ni pag-train sa atong mga kabatan-unan nga atleta. Makauban nato karong buntaga sa programa Commissioner sa Philippine Sports Commission, Mr. El Presidente, Sir Ramon Mon Fernandez. Good morning, Sir Mon. Yes, good morning, Nico. And sa tanang listeners nato din sa Visayas, sa area, good morning. May buntag kaninyong tanan. Thank you so much, sir, for joining us this morning. Unsa may mga gikabisihan ninyo karon, Commissioner Mon, sa Philippine Sports Commission? Well, as we speak right now, the Olympics is still on. So, ang atong mga atleta nisulod na sa last week sa Bubble, sa Inspire Sports Academy, tulo ka sports. And the rest, they have their own training also sa line-line nga mga lugar. Kini nga mga atleta, Nico, mao ni sila ang mo-appeal pa og qualifying tournaments para maka-qualify sa Tokyo Olympics rather, no? Human sa cancellation sa Tokyo 2020, Sir Mon, unsa may hitabo ani sa 2021, madayon na gyud ni? Lahos pa man kuno, no? Wala pa, so medyo touch and goes tingali na. So we'll just be listening and continue to train our athletes to prepare just in case malahos good siya. We're hoping na malahos good. Bubble ang pamaagi ani, Sir Mon, sa training sa mga atleta sama pananglit PBA bubble? Correct. Dunay tulo ka sports, boxing, taekwondo, o karate. They have started training last week pa sa Inspire Sports Academy sa Alamba, Laguna. No? They will be there until April. Excuse me. But some of them, like the karate team, will leave sometime February to go to Turkey, kung pwede. No? Depende gyapon sa sitwasyon sa mga countries na ilang adtuan. Some boxers may perhaps also go to some European games in preparation for Tokyo in July. Pero for the rest of the sports sa mga competitions, Sir Mon, so hunong pagyud ang ilang mga trainings? No, those that can practice in their environment, in their homes, in their barangays, mga allowed na sila mag-practice, wala lay following, of course, the very strict health protocols, no, that was put in place by the GAB and the joint teams, ang DOH, Games and Amusement Board, and POC and the PSC and the IATF, no? Finally, Commissioner Mon, doon na kay mensahe sa ato mga kaigsuonan na nanaw karong buntaga. Gikan kaninyo sa Philippine Sports Commission. Yes, thank you for this opportunity, Nico, na makastorya nato ang atong mga sports stakeholders, sports lovers nato nga atong mga kaigsuonan. I would just like to urge or continue to encourage, especially the parents, Nico, to allow their children to take up a sport or two, no? Especially at from 7 years old, there are sports, even 5 years old, like gymnastics, you can start them. It's very important, dako kayong advantage, dako kayong daghan kayong makatunan ang atong mga kabataan if they get involved in sports, no? Magsugod, mag-develop ang disiplina nila. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga, Sir. Amping diha mga kapuso, PBA legend o Commissioner sa Philippine Sports Commission, Mon Fernandez. Salamat, Sir Mon. Maraming salamat. Good morning.